Hello friend, hagani video ngan pesot hoi bi kumnu pilla apan kebai bisa nagani Facebook profile. Hi friend, video nega Facebook profile jong PM friend pilla apan kebai bisa nagani Facebook profile ro. Te kumnu ban kebai bisa nagani Facebook profile pangata ngan pesot hoi bi hagani video. So i video friend ngan pesot hoi bi lada video friend hagani Facebook jong pi kumnu pilla apan convert ega friend jong pi chiki followers pangata ngan pesot hoi bi hagani video. Te friend pilla atip lada ngiko apan kebai bisa nagani Facebook ni don kam ega follower kanu 5000 follower ni don kam. Te friend hagani video nan IP yang ada tip kumnu pilla aban yo ada 5000 followers pangataro ngan pesot hoy pe gani video friend lada pikwa aban mai besar ngani Facebook profile coba ban pa gani video naman a Facebook profile friend pi don kam ban upload yo reels upload yo video lada ka channel jong pikan monetize data pilla aban mai besar gani a Facebook profile kumnu pi kamai kumtai pilla aban mai gani a Facebook profile lo e kumnu ban kamai pangatangan pesot hoy pe kumnu pilla aban convert iga friend jong pi chiki followers pangataro ngan pesot hoy pi esyo ba ban pai bhaya gani video la dapi pai gani video la pintip kumnu pilla ban kwai bisar gani Facebook profile de so viro pintip kumnu pilla ban convert ega friend jong pi chi followers pangatar ngan perso to be gani video the friends forward stang ni video ma ko banaw bi friend la dapi nyo gani channel jong friends yo ba subscribe gani channel so ba ban click to bell icon namar la dapi click to bell icon de pin yo aga video jonga daily the friend la dapi pat jonga ga telegram group jonga dengan I link di description so ba ban jonga ga telegram group jonga friend ha telegram group jong pilla ban kumai bisa ngan send ipi link lada don ini nu application bami mai ngan send link ha telegram te pila aban klik hata link te pila aban mai bisa ban nga the friends ba ban join nga telegram group the friend mentangan record ni mobile screen jonga dengan episode hoy bi kumnu pila aban ka bisa ni Facebook profile jong ayu gani mobile screen jonga the first of all friend pidon kam ban le Facebook the pidon kam ban download your Facebook so ba lai download your Facebook like bon ki bro download your Facebook like tang pilai download your Facebook like pidon kam ban download uni uni pidon kam ban download the friend depi download the pila aban log in pila aban kedega email pila aban kedega account jopi the depi kedega account jopi to click on new app to open uni app mo the friend la dapi open uni app kan long company pai friend kan long company the friend uni application bangas na themi pi tapi ini dor heni te uni app any day profile jonga bonang bonga create mentai the pila aban follow ya ni account jonga bonga create menta nga create ini account tangi pi friend ban personal thoi pi kumno pila aban kumai besar ngani Facebook ka ini account jonga ngato tag Bittu dengan I link di description da pila aban follow ini account jonga menta ani de profile da ani profile ngan convert aga chaga ni professional mode kumno ban convert chantar wat pesot hoy pi pai friend lada pi open ega profile jong pi kan pi pi kumni da kan tho hani friend ne pai lada pi le chepa pai ngadon ar ngodi friend ne kan pi kumni friend ne the friend first of all pi don ka ban convert igini friend jong pi chigi follower kumnu ban convert pata dengan person thoi pi kumnu pila ban convert igini friend jong pi chigi follower mo te ni de profile jonga te pila ban like pila ban share igini profile follow jong pi dengan I link di description da se ba bon join igini tag Bittu jonga mo mara tu account borim jonga ngala delete boleh nga delete namar ngaku aban pentip pi kumnu pila ban convert iga friend jong pi chigi follower adu account borim tengala create ngala convert igi friend jonga follower tala danga deactivate biang ta kam long da baita nga create ni new profile da hakni profile kan person toy pi da se ba ban follow yagni profile kan I link pi description ma the friend first of all pi dan kam ban click ni pi ini click ni the friend da pi click ni kan pani pi kumni pai pi the first of all friend pi dan kam ban click ni follow setting da pi click ni follow setting friend pi dan kam ban I bora public follower and public content the friend pidon kam ban I bora public lada pim I the public pim la da so ba ban I public mo da pangan I ni ro public ngan I kan klik ni public te ni la dai public ni ro la dai ni everyone ka biang te hani pi ka tho friend so ba ban I public mo de pi I public te ka la long kom ni de pi to let back de pi let back friend de to refresh the page jong pi de pi refresh page jong pi friend to click hani live line the kan pi kom ni ma the friend de pi te pi don kam ban click hane ma to click hane de pi click hane kan pi kom ni am te pi don kam ban click hane pi ka to setting and privacy friend pi don kam ban click hane de pi click hane da kan pi ni setting am friend to click hane setting the friend de pi click ha setting da kan pi kom ni pi ni pi ni te hani pin don kam ban click pi le chepo jai re pi le chepo nang friend da kan pi kom ni de pi ka tho hani friend ka tho hani pi ka tho hani follower and public content hani follower and public content pi don kam ban click kumno ban click friend pi chule hani te click hane ma tangan click hani
de pi klik hani friend pi don kam ban ai gini boro public pi ni ro ngala ai public ni ro ngala ai public ni boro ngala ai public de kum ni pi don kam ban ai ge public de pi ai public friend pi don kam ban list back de pi list back friend de pi don kam ban klik hani story de pi klik hani story privacy klik hani de pi don kam ban ai public ya gani ro de pi klik de pi ai public ya gani list back de pi list back friend de pi list back friend de kan ni post ani post ro pi don kam ban ai public de pi klik hatu de pi klik hatu de pi don kam ban ai public save de pi klik save friend pi don kam ban list back de pi don kam ban klik hani reel de pi klik hani reel ani reel da di public de pi don kam bang man klik hani post de pi klik hang ne de pi kan ban pi kum ni na de pi ni friend pi la public boro am de pi klik hani who people can find you in contact de pi la di public de pi don kam ban ai public igani ro de pi ai public the profile detail klik ha profile detail de company pi ni de nim don kam le de pi don kam ban list back ma klik list back de pi list back friend pi don kam ban klik hani ni de friend jong pi ni pi la ban invite ge friend de pi klik hani profile jong pi de pi la ban klik hani mo tangan klik hang ne de pi te kan pi kum ni de klik hani ha profile jong pi ma klik ini profile de friend de pi klik ha profile de kan pi kum ni de ni de profile jonga da mentang ngadon kanu ngadon si ar ngot i friend nang pai pi ka tau friend ar ngot i friend ngadon de friend pi don kam ban klik hani pi ka tho ni like pi don kam ban klik ni like klik la hani mo pi klik hani lightly the pi klik hani friend de bita friend pi ka tho ni town on professional board pi don kam ban klik hani friend de pi klik hani friend to friend button hani Facebook jong pi kin convert cha follower ni de friend am ini friend kin convert chi follower ma te kumni friend pi don kam ban convert igi friend jong pi chi follower ta ho friend pila so tho te de pi ta friend kan pan i pi kumni de hani pi don kam ban click hani town on pi ka tho town on pi don kam ban click hani town on de pi click town on friend de kan pan i pi kumni de pi don kam ban click hani continue de pi click continue friend ani Facebook account jong pi ka la long cha professional mode pai kan pan i pi ma mentangan le hani profile jonga dengan le hani profile jonga pai ani de profile thamai ta bhai ta company re ga professional mode tang bang ai pi friend lada pi la ada follow ge step lada pi la ai bora public de bi te pi click hani company pi ga do professional mode tapi don kaman click do professional mode tapai ngan le hani account barim jonga dengan ngan le hani account barim jonga dengan check ma pa ngan pi ngan le hani account barim jonga da company pi kumni de friend pi don kam ban click hang ne pi don kam ban click hang ne ma de pi click hani friend company pi kumni de pi click ha profile jong pi de pi click ha profile jong pi nong friend pi don kam ban click bang hani pi click hang ne de pi click hani friend company pi kumni de pai ka tho ani town of professional mode lada ka tho town of professional mode menta ani account jong pi kala de professional mode lada ka on town on lada ka on town on mode ani account jong pi ka pat de professional mode lada ka on town of the mode kala de professional mode lada kala de professional mode te pila la ban mai bisa dagania Facebook I hope friend pila so to lada pila upload sound rutely video by the profile ita por pila the profile status pidon kam ban ai poro ini profile status jong pi pidon kam ban ai igini public mo lada pim ai public ra pim la ra mo I hope pila so to tamanta pidon kam ban le hani ha dashboard tapi ini kata professional dashboard klik hani professional dashboard ini dei profile bang apa sino thoi pi mo tapai ni de professional dashboard jonga lada pilih professional dashboard kan pi kumni pi ni monetization pi au achievement profile recommendation but ad center no klik hani monetization lada pi klik hani monetization friend kan pi kumni de kumni friend pai ani star pi ini star kanu lada pi yo 1000 follower ta pin yo kan star mod lada pi don 1000 friend lada pi convert ga friend jong pi chi follower ta pin yo enu star lada pi la activate enu star ta kan pi kumni ini star to friend pi la ban kumai bisa kumno ban kumai bisa nang star ki brook in sen ni bisa ip ki brook in buy enu star ip lekin ai enu star ip data ini star kan kumai bisa ip ma de pita si click bait tani pai fini ads on reels lada pi yo 3 lakh views lada pi yo 100k views lada pi yo 100k views hapo chi banai lada pi yo 100k views the friend pi ani ads on reel can activate
pai PE kata ani arts and rule umdon rule tamba pidon kamban complete ya kata 100k views 100k views mon si lakh views lada pi complete views agani channel jong pi te ka ni ka Facebook kan send ni pi gani email data email phila ta ni bonus ro de kumtai ani arts on reels ro de kumtai tamba any in stream arts friend pidon kamban complete criteria pai lada pi le chepoam pidon kamban complete 5000 follower tapi don't come man complete dengan 6000 watch time upon post ni friend ada pi complete dengan 5000 follower but 6000 watch time ta ani watch page ads kan kamai bisai be ada pi upload video ta video jong pi kan poya to ads pi itu ads kan poya video jong pi ta itu ads pi la ban kamai bisa I help friend pila so to Kumno Ban Kamai bisa na YouTube dan ada ni Facebook kumni pila ban kamai bisa da pila ban upload video daily pila ban upload video da jang dai upload dai video jang way bro da pi upload jang way bro am friend da ka YouTube kan aka kam air hadel da pi complete ni criteria ro pimla ban kamai bisa da so ban upload video lo jang pila ban bo video reaction video pila ban create funny video ini video ro pila da Facebook bon ki bro ki pai ki funny video da pila ban create video chang comedy video ro ma ta hope pila sang to te kumni friend ngi la ban kai bisa da gani Facebook da pidon question pila ban kali ha gani comment jonga da kan reply ga comment jong be khoble jibon friend I hope pila aso to kumno ban kamai bisa da gani Facebook profile ngala paso to pe gani video ta I hope friend pila aso to the friend lada pi pai ani video do banta ko banang bi friend kuble jibon pi ai ga po jo pi ban pai gani video the friend lada pi yo jing mon toy da gani video jonga friend pila ban share gani video i polog jong pi mar polog jong pi ro ki use ga profile jong ki don ga da Facebook profile ki ro ai ga po jong ki ha Facebook dang ba kim tip re kumno ngi la ban kamai bisa ni Facebook profile ta lada pi share gani video i polog jong pi ro ki tip kin tip kumno kila aban kamai bisa ni Facebook profile kintip kumnu kila aban convert ga friend jog gi follow watch pangataro kintip seba ban share ni video seba ban like the friend bona ki bro ki pai video dak ba kim jo like da seba ban like comment and share ni video the friend time das ni the friend lada pi ko aban kamai bisa ni affiliate marketing seba ban share ni video hakni video ngala pa so thoi pi kumnu kila aban kamai bisa ni affiliate marketing a to z dita ngala pa so thoi pi ni video da seba ban check ni video the friend time das ni friend publish